کوربندا سوریه دیالوگ نیشتمانی لباجار رقا چه بو؟ پیانک مسد بشتار بون لأن کسی بشتار نبود تفی کاتبو دعوت کرنشی خدیجه منصور پارێزەرە مافناسەکەش تەرتوسەیە دیار کرد و ئەو دیالۆگ ji بۆ خەڵکی سووری گرینگە ji بۆ ku hev nêzik ve nas bikin. Dibêje di rewşa nehada azadî bêhtir heye û pêwîst e Sûrî Sûdê ji vê derfetê bistîne. Di forumê de mijarên sereke pêşeroja Sûrî bû, destûra nû bû, şêweyê sîstema hukmraniyê li Sûrî bû di dema pêş de. لباجار رقایه یه باکور روجهلات سوریه کوربندا سوری یا دیالوگا نیشتمانی هاتن دارخستن. کوربند لسر و خوندنا ناوندا روج آوا آل کلین استراتژیک هاتن دارخستن. برپرسه پیوندی ناوندا روج آوا دکتر لقمان عبدالله شتورا مدیایی یا روداوی را گهاند گونونرین پارتین پینکه و مسدجی لکوربنده بشدار بون. لتوی گوان بفرمی انا کسی جی وخوند بو نونرین انا کسی بشدار نبون. اندامک کمیته آماده کار زانیاری ده دربار کوربنده ده شتورا مدیایی یا روداوی را دیار گرن. اف کم خباتایا بشداری اصد بلژیک کسی هاتی دارخستن جوان صد و ده کس جهندر سوریش همو پارزگر سوری تبلیغ کنچونی بگو همچنین شبا کروجلات سوری نیزی بلژیک کسی تبلیغ کم خباته بگو شبا اف کم خباته کنچونی به آماده کاری پر بلند آماده کاری پر باش هاتی بگری خسته کرن کسی کو بشدار بگون براستی جی دیمنه کی پر خوش دلبر و نشتنیت هات خویانه کرن سوری به همو پکاته خواه نتو اولو چاندی خود تناس کردن و پربون آوان تناس کردن ایرو دویرو نشتنی ده همون تو اول باوری و کسی نکرد سوری ده جهن و دگرن دویرو نشتنی ده آماده بود. پارێزەر و مافناس خدیجه منصور گۆش پارێزگەها تەرتوسێل کوربەندێ بەشدار بوو شتۆرە مەدیایی یا ڕووداوێرە ئاخوی. هذا الحوار ضروري للسوريين نتعرف على بعض أكثر. اف ديالوج جبو سوريان جرينجا داكو ام هفدو بهتر ناس بكن جبركو بري پر تشتهبون منزاني بو ام هول ددنگو ديالوج دناورا حمو سوريان دا بكرن بيگو تو آليك ورا دور خسن دروشان هذا ازادي بهتر هيا نشانا ويا كيجي اوكو ام نهال لورن بري ام جبر بپاربون پيوست سوريا سوديش و درفتي ور بگرا داكو دولتا خويا هف ولاتي بونه آوا بکه گو ما في حمویان و بی دور خستنا تو کسی مسوگر بکه. فينا نقول المصلحة العامة للبلد. لگور برپرسه پیوندی ناونده کوربنده ده مجارن سرکه کو دیالوگ ده درباره وان ده هاتیا کرن سباروجا سوریه دستورا نویا سوریه و شوه سیستما حکمرانیه لسوریه بون. حسين عمر الروداو خارجية مثلا